Ndagusuhuje ariko kandi nkuhaye ikaze kuri Passions News. Iki ni ikiganiro Back in Days aho turebera hamwe mu basitari babayeho amateka yabo uko bahagaze uyu munsi. Ahari nawe hari abo wakunze wajyaga wibaza ukumva ushaka kubamenya. Back in Days ni yawe. Iki ni ikiganiro tuzajya turebera hamwe abasitari batandukanye yaba ari muri music, filime ndetse n'ibindi. Tukareba abasitari ba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda ku isi yose. Waba warumvise cyangwa ugakunda indirimbo zirimo I Want It That Way, Drowning, As Long As You Love Me n'izindi zitandukanye, ariko kandi zikaba zarakubereye nziza ukazikunda. Back in Days y'uyu munsi tukuzaniye amakuru n'ibisubizo wibazaga. Streets BOYZ, iri ni itsinda ryihishe inyuma y'iyi miziki myiza, imiziki bamwe bita ko ari imiziki y'ibihe byose. Ngwino tubane mu kiganiro tumenye byinshi ku byaranze iri tsinda, uko batangiye, aho baturuka, urugendo rwabo rwa music. Muhaye ikaze. Streets BOYZ, iyi ni groupe cyangwa se itsinda ribarizwa muri Amerika, igizwe na Nick Carter, Howard Draw, AG, Mukin, Brian Rito ndetse na Kevin Richardson. Howard Draw na Mukin bavuka mu gace kamwe ka Orlando muri Florida. Aba bahuye binyuze muri Mutual Vocal Coach. Nyuma yaho baza kubona Nick Carter bagize muri auditions. Aba batatu babonye ko bashobora kwihuza bagakora itsinda muri music. Kevin Richardson na Brian aba ni abakazini, bombi baturuka Lexington, Kentucky. Ari abana baririmbaga muri kwari zo mu rusengero. Mu mwaka w'1990 Richardson yagiye muri Orlando, yakoraga akazi ka nijoro ko gucuranga umuziki. Uwitwa Louis J. Pillman, uyu yari America Talented Manager, n'umwa artist. Yatekereje gushinga groupe y'abana New Talented. Muri 1993 uyu yafunguye amarushanwa casting ku bahanzi cyangwa se abaririmbyi bakiri bato. Mukin yitabiriye irushanwa ndetse atorwa bwa mbere muri first audition, naho Cartier, Droff na Richardson batowe nyuma. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1993 Brian Ritro yinjiye muri iyi groupe nyuma y'uko kazini we Richardson amuhamagaye akamubwira ibijyanye n'iyi groupe. Brian yahise aza Orlando avuye Kentucky. Pillman ari we manager yahise yita iyi groupe Streets BOYZ. Street Show, iyi ni show ya mbere yabereye SeaWorld muri Orlando ku itariki 8 z'ukwa gatanu mu 1993. Groupe yakomeje performances zitandukanye muri uyu mwaka, kandi bakoze tour mu bigo bitandukanye by'amashuri bizengurutse USA, aho iki gihe batangiye kumenyekana no kwigwizaho abakunzi. December muri 1994 iyi groupe yagiye Sweden mu gutangira gukora record y'indirimbo zabo, dore ko mbere baririmbaga indirimbo z'abandi. Aho mu kwezi kwa mbere muri 1995 basohoye indirimbo yabo ya mbere, indirimbo bise We Have Got It Going On. Iyi ndirimbo bayikoreye na producer Max Martin ndetse na Dennis Pop. Iyi ndirimbo yarakunzwe cyane mu bihugu bitandukanye ku isi nko muri USA, Australia, Belgium, France, Germany ndetse n'ibindi. Ndetse yaje ku mwanya wa 5 kuri Europe Chart Hot 100. Mu kwezi kwa gatanu tariki ya 6 muri 1996 bashyize hanze ku nshuro yabo ya mbere alubumu yitwa Streets BOYZ. Iri tsinda mu kumenyekana kwabo kwari hejuru muri Europe, igihe indirimbo You Will Never Break Your Heart yakunzwe cyane muri German, aho yaguzwe kopi zirenga 150,000. Iki gihe kandi batorewe umwanya wa mbere muri International Group mu mwaka w'1996, aho nanone alubumu yaguzwe amakopi arenga 500,000 muri Germany. Iki gihe kandi iri tsinda batangiye tour muri Aziya, Canada n'ibindi bihugu bitandukanye, aho kino gihe babaye Best Newcomers in German
Vivo Comet Awards mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu. Anywhere for You, indirimbo ya nyuma kuri alubumu ya mbere ya Backstreet Boys, nayo yakoze akazi ibageza ku rwego aho yaje ku mwanya wa 4 muri Billboard Hot 100 ndetse hagurishwa kopi zayo ziri hejuru ya miliyoni. October mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu batangiye gukora kuri second alubumu ya kabiri bise Backstreets Back, yariho indirimbo nka If We Stay, ikaba mu ndirimbo zabaye successful kuri ino alubumu. Ino groupe kandi ikaba yari ifite indirimbo zindi nka Everybody ndetse n'itwa As Long As You Love Me. I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me. Who you are, where you're from, don't care what. Zikaba ari indirimbo zakunzwe cyane aho hano bagurishije amakopi arenga miliyoni 28 isi yose. Third album cyangwa se alubumu ya gatatu na alubumu bise Millennium mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani nibwo bakoze kuri alubumu ya gatatu bashyize hanze indirimbo yabiciye ku isi I Want It That Way. Iyi ndirimbo yari kuri top mu bihugu birenga 25. Iyi ndirimbo yabaye indirimbo nziza ndetse bamwe bayita ko ari indirimbo y'ibihe byose. Millennium kandi igizwe n'indirimbo nka Larger Than Life, iyitwa Show Me The Meaning of Being Lonely ndetse n'iyitwa The One. Abagize iyi groupe ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'ibihumbi 2000 batangiye urugendo rwa recording ya alubumu ya 4. Iyi alubumu yiswe Black and Blue. Iyi ikaba ari alubumu yariho indirimbo nka Shape of My Heart, iyitwa The Call ndetse n'itwa More Than That. Nyuma y'imyaka 3 mu mwaka wa 2004 iyi groupe yatangaje ko batangiye gukora kuri alubumu nshya. Indirimbo ya mbere kuri alubumu ya gatanu y'iri tsinda rya Backstreet Boys yari Incomplete. Ni indirimbo yitwa Incomplete yasohotse kuri 28 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2005, mu gihe alubumu yose yasohotse ku itariki 14 z'ukwa gatandatu mu mwaka wa 2005. Iyi ikaba yitwa Never Gone. Never Gone ikaba ari alubumu ya gatanu y'iri tsinda rya Backstreet Boys. Iyi kandi ikaba yarakunzwe cyane muri USA n'ibindi bihugu. Uretse indirimbo Incomplete yari kuri ino alubumu, hariho n'izindi ndirimbo nka Just Want You To Know, Crawling Back To You. Tugereranyije, Never Gone album yagurishije kopi zirenga miliyoni 3 ku isi hose. Aha kandi bahise batangira gukora tour z'iyi alubumu mu bihugu bitandukanye. Nyuma y'uko iyi groupe igizwe n'abantu 5, muri 2006 mu kwezi kwa gatandatu hamenyekanye ko Hudson yamaze kuva muri iri tsinda rya Backstreet Boys agiye kwita ku nyungu ze. Ku mpande zombi batangaje ko igihe cyose yakifuza kugaruka muri Backstreet Boys amarembo afunguye. Aha kandi groupe yatekereje kuba yahindura izina nyuma y'uko Hudson agiye, ariko banzura kugumana izina ryabo rya mbere. Ikindi bakoze, batangiye gushaka umuntu wasimbura umwanya wa Hudson. Nyuma gato Hudson agiye, Backstreet Boy yatangiye gutegura alubumu ya gatandatu. Mu kwa 10 ku itariki 30 mu mwaka wa 2007, Unbreakable album nibwo yageze hanze, aho yakunzwe cyane mu bihugu bitandukanye, hanagurishwa amakopi menshi yayo. Mu mwaka wa 2009 mu kwezi kwa 10 ku itariki 6, groupe yashyize hanze alubumu nshya, alubumu bise This Is Us.
alubumu yabo ya karindwi. Indirimbo ebyiri zashyizwe hanze kuri ino alubumu ni indirimbo Straight Through My Heart ndetse na Bigger. 2011 groupe yatangaje ko yatandukanye na studio yabakoreraga umuziki iyo bitaga ryakoze. Nayo inkuru ishimishije mu mwaka wa 2012 Backstreet yatangaje ku mugaragaro ko Ikiganiro yongeye kujya muri groupe. Ni nyuma ya show yabereye London mu kwa kane mu mwaka wa 2011. Naho 2012 nibwo batangiye gukora kuri new album Hano. Aha batangiye gukora amashow ari batanu nka mbere. Indirimbo ya mbere bakoranye na Ikiganiro yari It's Christmas Time Again. Backstreet Boy yakoze celebration y'imyaka 20 byabaye ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane muri 2013. Nyuma batangiye tour mu rwego rwo kwizihiza iyi anniversary. Tour bise In a World Like This Tour muri Amerika, Europe, Aziya ndetse n'ibindi bihugu. Iyi tour yabinjirije amafaranga menshi aribwo bahise bayita izina rya alubumu ya 8 In a World Like This. Mu ndirimbo zigize iyi alubumu ya 8 In a World Like This harimo In a World Like This, What You Are Made Of. Mu mwaka wa 2015 aba bakoze film documentary bise Show M What You Are Made Of. Mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2015 Mokri yahishuye ko groupe iri gukora kuri alubumu ya 9. Iyi alubumu bayikoranye na producer Jacob Kasha. Alubumu ya 9 bayise DNA. Iyi yashyizwe ku mugaragaro ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2019. Yariho indirimbo nka Don't Go Break My Heart, indirimbo nka Chance ndetse n'izindi. Kuva muri 2021 iri tsinda ryatangiye gukora tour mu bihugu bitandukanye byo muri Amerika ndetse n'imigabane itandukanye. Aha kandi batangiye gukora kuri alubumu zijyanye na Christmas. Muri 2022 mu kwezi kwa 10 batangaje ko alubumu ya mbere ijyanye na Christmas yasohotse, Every Backstreet Christmas. Yariho indirimbo nka Last Christmas ndetse n'izindi. Kugeza ubu iri tsinda umuziki wabo uracyakunzwe. Mu ndirimbo zabo harimo izitabasha kuva mu bantu zifatwa nk'indirimbo z'ibihe byose. Umwihariko wabo kuri buri alubumu bakoze, iri tsinda alubumu yabo ibigizwe n'indirimbo zitarenze 5. Kugeza ubu iri tsinda rifite alubumu zigera ku 10. Hano twakibaza ese iri tsinda hari ibihembo ryaba ryaratwaye? Nibyo, iri tsinda ryatwaye ibihembo bitandukanye, ibyo bita ama award. Reka turebe ama award babashije gutwara. Iri tsinda rifite Grammy Award 9, rikagira American Music Award 2, ndetse mu bihembo bya Billboard Music Award rifite award 5, mu bihembo bya MTV Video Music Award rifite award 2, ndetse rikagira n'ibindi bihembo byinshi bitandukanye. Iri tsinda kandi ryagiye ritanga ubufasha butandukanye, aho hari ubufasha bahaga abana baba mu bigo birera imfubyi. Ibi bigo bikaba byari biri mu bice bitandukanye. Mu mwaka wa 2022 batanze inkunga ya miliyoni 25 z'amadolari mu kuzamura impano z'abana batandukanye n'izindi nkunga. Mu byo bagiye bakora, aba kandi bakoze tuba 10 mu bihugu bitandukanye ku isi. Ari tuba zabaga zipromotinga alubumu zabo babaga bakoze ndetse n'izindi tuba zitandukanye. Ikindi twamenya kuri iri tsinda, ni itsinda rigizwe n'abantu 4 kandi rikaba ryatangiye ari abana bakiri bato, mbese ari urubyiruko. Rikaba rigizwe n'abazungu gusa na mwirabura urimo. Ku bijyanye n'umutungo, Backstreet Boys ibarirwa muri miliyoni 200 z'amadolari. Iri tsinda rikaba riri muri groupe za mbere zikize ku isi. Uyu munsi abagize iri tsinda ubu ni abagabo bari mu myaka 50 kuzamura. Uyu munsi iri tsinda ntago rigisohora indirimbo zitandukanye nk'uko mbere byahoze.
ahubwo ikintu bitaho ni uko buri mwaka bizihiza Christmas, ubundi bakaba bagenda bakora tuba zitandukanye mu ndirimbo zabo bakoze mu gihe cyashize. Izi zikaba ari indirimbo zakunzwe cyane, inyinshi muri izi ndirimbo zikaba ari indirimbo zivuga ku rukundo ndetse abantu benshi bazifashishaga. Ngayo amateka ya STREETS BOYZ, itsinda ryaririmbye indirimbo zitandukanye, indirimbo zakunzwe. Nawe waba ari indirimbo wakunzemo? Twandikire muri komenti utubwire uko wumvise iki kiganiro. Ikindi nagusaba gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro bitandukanye. Iki cyari ikiganiro Back in Days. Wakoze kubana natwe. Passion is news.